ngā iwi e noho nei. Tēnā rā koutou, koutou katoa. Nau whatua te karanga, nau mai ki tēnei marae. Au e haere mai, au e hi, mana ki tiara. Te reo awhina tiara. Haere, haere, haere mai. Haere mai, haere, 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 haere mai. Haere mai. Ana, ana, auehi. Kia ora koutou. Oh, that was a shortcut for holding the note there. Kia ora kia tātai. Tēnā koe Auntie Liz, Auntie Mem, Auntie Rangi Mārie, pai te kite i a koutou. Ano hoki, mere karaka. Is that mere karaka or is that you as well, Auntie Mem? Bobby, Auntie Miro, Nana. It's always good to have you here. Man's left. Tēnā koe. Tigiriri, korua koe hemara. Be good to see you very soon. Ka pai. Hey, Wednesday, and yeah, we're chugging through another week. We've got, only 3-4 more weeks till Kirihimete. Just isn't that year going by? And before we move on, he mihi nui tēnei, he mihi aroha ki te whānau piripi, kia koe Len, e te whanaunga, me tō wahine e takatua ke nei ki te whare o tira ngā mihi tangi kia koutou. Me ngā mate o Ngāti Whātua nui tonu, horapa mai tāmaki ki runga, ki te kaipara mai te kaipara, hoki mai anō ki tāmaki makaurau. So just wanted to acknowledge our many mate, as well as Margaret, Len Phillips's wife too. So good to have you all here. Good to have us all here, and let's get going. We're going to move through our hour of power, and our first waiata. Oh, here's an oldie but a goodie. Kia piri, kia tata. Okay, let's have a go. Kia piri, kia tata mai. Hey! Kia piri tata mai, e ngā iwi. Kia! Ki runga I te whenua, ora kei e. Ka uia ake rā, nā wai te pohiri. Maku e ki atu, ora kei tūpuna, ora kei whakapapa, ora kei tāngata, kia orara, kia piri, aue, kia piri tata mai, e ngā iwi. Kia, ki runga I te whenua, ora kei e, ka uia ake rā, nā wai, te pohiri. Maku e ki atu, ora kei tūpuna, ora kei whakapapa, ora kei tāngata, kia orara. Ora kei, hui! Ora kei tūpuna, hui! Ora kei whakapapa, hui! Ora kei tāngata, kia ora. And there you have it, proud as a pīkaukau, taking its morning walk. And when I do that waiata, I like big actions, you know, big actions, big wairua, big love going up. So looking forward to doing all of these waiata with you all again. Just having a look. Okay, we're going to get into kia ora ji, haere mai, nau mai, and our baby tū taiko. Let's have a look at our
Waiata hiwi o ne pū. I'm looking at Piripi. Where's Piripi gone? Okay, oh, there we go. Yeah. I nearly asked you to do hiwi o ne pū, but you probably don't want to. Yeah, you want to have a go? Yeah. Give us a go. You take us through hiwi o ne pū. Kia ora whānau, e mihi ana kia koro Auntie Uncle. Kia tātou ko heipu mai, tēnei o nā hui topa, te rangi nei. Che, that's us. All right. Woo! E noho ana au I te hiwi o ne pū I tā pora pora he u ngā tapu no te waka o whakatau korongo mai ki te wai he aki ngā tai e kei tauhara ngā rua I puta ai te kōrero. Ka tahi anō te iwi kai rarawa e, mātai ake ki tangaroa, haka mana mana e moi e hau e, I te moe ngā whakarewa ka marama te ata atu, hakea atu rā, ko wai o nui ko ngitu, ko manunu tahi ko te kawau e, wai hape, mai ki manu kapua kei tawhiti ko tu tā moe ki te rangi ko ngānei aki raro e kei taku tuako o ka hukura ko ki tangi a ko atua nui e kia rapu noa I te kaka nui apa nei rā kia pā te hukia poko poko e, ka pā te taikei, o ngā rahu kei marama tā whana, kei te tua uru ko, one nui ki runga, ko rangatira ki taro e, taupaki ana te tai ko pau tapu waka, ko hikurangi ki tai ki uta, te tūpo te tini, ko tu periri e, hoki nei au ki manu kapua, he paunga ki tapu, he purunga mauri e arara nei ki uta, e arara nei ki tai, hei ahara, hei tutai ngā tai e nguru nei. Could we go through this page again, please, Piripi? Yes, sweet answer. I'm a bit hazy on this. No, Hirawe. I'll give it a shot. Hirawe. Ka pā te taikei o ngā rahu kei marama tā whana kei te tua uru ko one nui ki runga ko rangatira ki raro e taupaki ana te tai ko pau tapu waka. You want me to go from there again, Uncle? Ka pai. Ka pā te taikei o ngā rahu kei marama tā whana kei te tua uru ko one nui ki runga ko rangatira ki raro e taupaki ana te tai ko pau tapu waka ko hikurangi ki tai ki uta te tūpo o te tini ko tu periri e. Ka pā te taikei o ngā rahu kei marama tā whana kei te tua uru ko one nui ki runga ko rangatira ki raro e taupaki ana te tai ko pau tapu waka ko hikurangi ki tai ki uta te tūpo o te tini ko tu periri e. Yeah, ka nui te mihi, Piripi. Yeah, nā hoki tangātu ki ngā kupu. Yeah, beautiful. I think our first page we got covered and nice challenge for us. Kia ora, Shaz. Good to see you. Te whānau, tarapata, kia ora. Yeah, nice. So I think next week we're going to try and lock down that second page for that beautiful waiata, hiwi o ne pū. But now we're going to jump on to our next waiata, wai heke ao.
Nā kua kapi te whenua I ori, mga nui ki tāmaki maranga. Maranga maira, he wahine, purotu, waiheke ao rere hua, waiheke ao, marei kurae. Nau kua kapi te whenua I ori, mga nui ki tāmaki maranga. He tau kupu na mahanga, he manurere I te pō. He tau kupu na mahanga, he manurere I te pō. Ko puta kaora, ko tutaki, ko waiheke awe. Iripiro ki te mai ana tō atahua. Ka tai te rongo, ki aha mai warangi. O koe tēnā he wahine mana, waiheke awe. Ka putara, ko makaue, ko mauku, ko wekae. Ko riunga tēnā, ko whiti, ko rango. Ko te pōtiki, haki puta tō muri e. Maranga maira, he wahine, purotu, waiheke ao rere hua, waiheke ao, marei kurae. Nau kua kapi te whenua I ori, mga nui ki tāmaki maranga. Nau kua kapi te whenua I ori, mga nui ki tāmaki maranga. Marangahi! Beautiful. And of course, we're calling out to that waiheke ao in each and every one of us to arise and to be the best wahine, the best tāne, husband, wife, auntie, uncle you can be. Nā reira e mihi kauana a kia koutou kia tātou. Going to move on to Uri o Manu. Now, just a reminder, who is Manu Manu? Ko Manu Manu tētahi tupuna rongonui o Ngāti Whātua me te roroa. From Manu Manu, we have the marriage to mai aroa. So Manu Manu is the representative that comes down from that mahuhu ki te rangi waka line, and then he marries mai aroa, who's at tumutumu whenua line, and boom, they come together and we get the four brothers. We have now who are they? Ngai number 2, Manu Manu number 2, Pepe Taha, and Pepe Roto. So we're going to go through this karakia ko te uri o Manu Manu. Piripi, we'll get you to take us through if you don't mind. Tēnā koe. Tēnei au ko te uri o Manu Manu, ko te aitanga tiki. He matakahi, he manuka, he kahika, I ahu mai, I te kohanga tapu ātea, I te whare o te manuka, I te ware kuro manuka pua. Tēnei au te ho atu nei, hokai a wai, Pana āringa, hiko ia te whetū, hiko ia te marama, kei te whai ao, kei te ao marama e. Could we do that one more time? That was so awesome. And as I mentioned to everyone, when we did it last week live at the unveiling of a new ambulance, man, did it really shake the ground. We'll go through one more time.
Tēnei au ko te uri o manu, ko te aitanga tiki. He matakahi, he manuka, he kahika, I ahu mai I te kohanga tapu atea, I te ware o te manuka, I te ware kura o manuka pua. Tēnei au te o atu nei, hoka I awai, pana āringa, hiko ia te whetū, hiko ia te marama, kei te whai au, kei te ao marama. Tēnā koe piripi ngā mihi nui. We're going to jump straight in now to our haka pōhiri. I'll ask Kuia if she can run us through the haka pōhiri. Can you turn down your volume? Kia ora, cool. We're not bouncing you guys out with audio issues. Ngā mihi nui kia tātou. A kua hoki mai. Your name's not even Men's, it's Marianne. Mohi ana e koe ai koe. Ngā mihi nui, pai te kiti a koe, Chevy kua hoki mai kia tātou. Ngā mihi nui kia tātou. Let's koke whakamua. All right. Tēnā iruia. Aue ha te hau e wawara mai rā. Aue ko ngā hau e pā e wawara mai rā. Pawaki kau ana ngatai, ngaru ana I wai te mata. Toi a mahuhu ki te rangi ngā waka ki uta, kia ki te ai au. Kia rongo ai I te kaupapa, I hara mai ai koe. Taka hia. Hia te whenua, I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngā tīwhatua, ki runga o tamaki. Here ngā waka, here ngā tangata e. Etu pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ia hatera. Haere mai aue. Haere mai aue tunoa. Ngā maunga kōrero o te iwi tuangaro. Tuku I te rangi. Nua ki taka parawau e tūnei. Etu pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ia hatera. Haere mai aue. Haere mai aue ki taku hui. All right, open the door and let's get up and do some actions. Kua āhua ono wiki tātou, a kua ana I tēnei haka pōhiri, no reira e mihi ana kia koutou kei te kite ngā waha e neke ana, no reira e mihi ana. Seeing all the mouths move, it's awesome. 6 weeks around about, we've been learning this, so ngā mihi nui kia tātou. Ka tū mai koe hoki? Yes. Okay. Tēnā iruia te. Hui! Te. Aue ha te hau e wawara mai rā. Aue ko ngā hau e wha e wawara mai rā. Pawaki kau ana matai. Ngaru ana I wai te mata. Toi a mahuhu ki te rangi. Ngā waka ki uta, kia ki te ai au, kia rongo ai I te kaupapa, I hara mai ai koe. Taka hia te whenua, I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga O ngā tīwhatua, ki runga o tamaki. Here ngā waka, here ngā tangata e aue. Etu pohiri ngā iwi o te motu pakia. Ia hatera. Haere mai aue. Haere mai aue tunoa. Ngā maunga koe
Awe, ka pai. Kia ora. Awa, have a whakatā. Ka nui te mihi. I era mahinga āringa. Beautiful. And I remember as we move closer and closer to these bigger occasions, that'll be the haka pōhiri we pull out. There'll be videos and professional videos getting out there that you can all get in touch with. And I think we've got a bit of a haka app coming out early next year. So yeah, you'll all be able to, no pressure. No pressure at all. So we'll get that out hopefully, and we can all learn in the comfort of our own time and home. Ka pai. For those that want to have a look at the haka pōhiri, I think I shared it everywhere across every whātua page, and I'm a part of the APEC pōhiri, and I think it's Waimarama is the thumbnail. It's beautiful. Have a look, all the actions are there, but difficult to see specifics this way. But yeah, grab what you can, because 2022 is going to be an absolutely fantastic year, definitely. Ka pai. Hey, let's go through our Waiata manawa mai. We'll have a couple of go-throughs and then we're done on that. I'm feeling really, really happy that we're making good progress. Okay, we'll go through the first couple of pages and then we'll work on the third page. Manawa mai tātou mai e tu te riri e tu te nguha e tu tupaninihi tu tuparere tu tupakokota kota ihea kota iraro I aku taha kangaru e tu ki te rangi te whakarangona mai ai ki taku hau taua papa te whatitiri runga te rangi kararapa te uira mai I te rangi te whakarangona te ati tupua te ati tahito te tupua horo nuku te tupua horo rangi horo a utata kina te manuta kina te pō ki raro tonga oi ta kina ki Hawaii ki rongo te pō rongo te ao te ue ariri te ue anguha te wae riri whakahume tama ki tōna whenua papakura te tangi whakamataku kia ngaki a te mate o tu whakararo tangi amu ki ona tuahine nunui roroa awai e kore e tae a te riri ko wakatau ana ke te toa e ngana ai te tangi a te wahine rukuhi a huka tapatu ki te tae hanga ia a ke kotona I hutiro a ke kotona hoe oi heke I hoi runga I ona ai tu kararapa ki te rangi mau o rongo ke o te hono o whakatau he poke tahu atu whakatau ki roto ki te whare tōna tino kawakapunga were tu tarawana te toa I taine e toa herere he ngaro ki roto te mati kuku te nei ahau e tupua te niho I te pou o te whare whakatau hiki tia tō tapua tu ana I waho mehe ka hui manu te rākau a whakatau he mumu he āwhatai pēnei tai pēne ke whānaua oi kwa makawe te ngaki ngā o te toto te ira mutu o tu te kahunau mai e waha I taku tua ka whanota ua I tō matua. So those whole last 3 lines Joe was going. Yeah, stop. Yeah, Me too kiwhia. Handbrake. Yeah, oh, too fast. Ka pai. Let's go to the, just previous to this page here. And let's go to that he toa herere. Ka pai. I'll lift it up a bit. I'll lift the note up a bit.
He toa he rere he ngaro ki roto te mati kuku tēnei ahau. E tupua te niho i te pō o te whare whakatau. Hiki tia tō tapua e tuana i waho me he kahui. Manu te rākau a whakatau. He mumu he awhatai pēnei tai whene ke whānau a owi. Kua māka we te ngakinga o te toto te ira. Mutu o tu te kahuna mai. E waha i taku tua ka whanota ua ki tō matua. Ka pai. We're going to run through that one more time and we're going to carry on to the end of that line. That'll be us for today. He toa he rere he ngaro ki roto te mati kuku tēnei ahau. E tupua te niho i te pō o te whare whakatau. Hiki tia tō tapua e tuana i waho me he kahui. Manu te rākau a whakatau. He mumu he awhatai pēnei tai whene ke whānau a owi. Kua māka we te ngakinga o te toto te ira. Mutu o tu te kahuna mai. E waha i taku tua ka whanota ua ki tō matua. Manawa i tauria e pakawhara koriro i a koena. Ka pai. Just that last line. Nau mai e waha i taku tua ka whanota ua ki tō matua. Manawa i tauria e pakawhara koriro i a koena. Two more times from the same place from nau mai. Toru wha. Nau mai e waha i taku tua ka whanota ua ki tō matua. Manawa i tauria e pakawhara koriro i a koena. One more time and we're done. We're out of here. Where are we? Nau mai e waha i taku tua ka whanota ua ki tō matua. Manawa i tauria e pakawhara koriro i a koena. Ana, wamutu, ka pai. That's us for today for Manawa mai. Kia ora. Yeah, whether we go to level 2 or level green or level orange or whatever, we're going to level out on this one and finish it. Yeah, we will get to the end, even if we have to just carry on, even if Jacinda wants everyone to go back to work. Kei te pai. Ki rauki. We've got te iwi kāinga. Good old te iwi kāinga. Remember, we're going to do this when we get other people's places, eh? This is to thank them for all of the manaki, all the crayfish and pāwas they put on the table. Ka putara ki te oue, te iwi kāinga, karanga mai, ki e ne uri o whātua e. Tumaira pepe taharua peke, ka putara ko ka hurau, ko vai heke aue. Karanga mai, te iwi kāinga, nau te pohiri o te rangi e. Karangi tā miro ainga here o te aroha e. Ka putara ki te ahoe. Te iwi kāinga, karanga mai, ki e nei uri o whātua e. Tumaira makawe ko pāwhero, ka putara ko hukatere, ko tuperiri e. Karanga mai,
Rangi ta miro ai ngā here o te aroha e ka putana ki te ao e. Ka putana ki te ao e. Ia wehi. Well, yep, talking about crayfish and kinners and everything made me hungry. So looking forward to going away and singing te iwi kāinga to whoever we got to sing to get our crayfish. Okay, e hoa ma. We're just going to go through a little bit of a Look, there's kōrero. kawhiri there. Huh? Kai oi ki te ia kawhiri. Oh, kia ora kawharu. Ngā kawhiri e rua ira. Yeah, tika tonu. Kia ora matua. Ngā mihi kia kōrua, ngā mihi kia tatai. Tina koe pia nei. I'm just going to take us through a little kōrero for our, well, not for kahoots, that's the last thing I want to do it for. I'm doing this because it's a nice little way for us to learn kōrero and stuff. And so let's just have a little look-see at this tupuna called Whātonga and that other fella called Toi. And so let's keep it very simple here. We go back to Hawaii, and there's a regatta. There's a big regatta, and you know, these regattas, you get the young men who get to show off their sailing prowess to all of the young maidens that are watching from the shore. And so there's a gathering out in the lagoon, and Whātonga, who happens to be the grandson of Toi, and Toi's a bit of a big cheese over in Hawaii there. We're just going to swap audio over, Whanu. Might be a moment. There we go. It's better. And so, yeah, Whātonga's out on the water and his family are all watching him, and his grandfather Toi is on the beach. And unfortunately for the fellas who are out in the boats, out in the waka, and Sharon will know this, being out on the water there, because you know, a storm can brew and then suddenly you're swamped by big waves and everything. Well, these fellas, Whātonga and all these paddlers and sailors, they got washed out, they got blown out to the far reaches of Tangaroa. And so Whātonga became lost, actually. And after a couple of days, his family became very worried. And so Toi, the grandfather, decided to go and look for him. And there are a whole bunch of kind of other side stories that are happening here regarding Whātonga and Toi. But the gist of it is that while Toi goes out to look for his grandson, he makes it all the way to Aotearoa, but doesn't find his grandson. And yet Whātonga ends up back in Hawaii. And so it's that, you know, that classic case of going up to look for someone who's lost, but the rescuer ends up getting lost too. But Toi ends up in Aotearoa, and the grandson Whātonga ends up back in Hawaii. And so Whātonga hears about his grandfather going to look for him, and he's pretty down and out about it. And so he fashions a waka, kurahupō, and he's determined that I'm going to find my grandfather, Toi. And so they hop on their waka, have their goodbyes and everything, and they make their way down to Aotearoa. And of course, following the instructions of the great kupe, who left certain instructions to keep left of this star and right of that particular thing up there, and follow the whales, and keep an eye out for the wave patterns. Well, lo and behold, they make it halfway. They make it halfway to the Pākehā call it the Kermadec Islands. But the name of the island is Rangi Tāhuahua. Yeah, Rangi Tāhuahua. It's a bit like a BP. I like the way that Te Kura explained it to a group one day. It's like it's a beautiful midway point. And so often you would have waka that would stop in there and undergo repairs or replenish their water supplies. And so, as it happened, Kurahaupo was damaged, very damaged, in fact.
And so Aotea, Waka and Kurahaupo happen to be in the same vicinity. And so you have people hopping off Kurahaupo and jumping on to Aotea. And while they're at rangi Tāhuahua, they do fix up the bow because there's a crack in there. And they get the top rope, they call it the kaha, the top rope of the netting, the fish net that they have on board. And they grab all these seal skins, So they catch all these seals, these kekeno, and they cut them up and they take the skins off and they wrap it around the broken part of the bow of one of the bows, and they fix it up. And anyway, who should now take command of the Kurahaupo? None other than Rongomai's son. Now, the Rongomai I'm talking about is the Rongomai from Mahuhu ki Tarangi. So Rongomai's son, Pō Whiringa, he is now given the command of Kurahaupo for its final journey down to Aotearoa. And so they do make it under Pō Whiringa's command, and they make it down to Aotearoa into Muri Whenua. Now, there's a number of interesting whakapapa alignments here. Let's talk about them briefly. First of all, is that when you talk about waka of Ngāti Whātua, Kurahaupo features as either our second main waka or our third main waka. I'm probably leaning to our second main waka. And it's because of all of these high connections. And so one of them is obviously Pō Whiringa. And Pō Whiringa, he has a number of daughters. Very lucky for him. I have 2 daughters. I'm blessed. What can I say? And these daughters, they're well known too. Now let's go through a couple of them, if I can remember them. We have, hell, I'm having a mind block here. Ngā kōtiroa Pō Whiringa. Oh, Whatu Tāhai. Yeah, we got Whatu Tāhai. Marie and Muri Whenua. Kuia. Okay, thank you. Hold it right there. Yeah, good support group over here. So we got Whatu Tāhai. We got Whatakai Marie. We have Muri Whenua, to name 3. Now, Whatakai Marie, she's very important because she is a woman of Manaki in the Muri Whenua area. So Whatakai Marie. Whata, storehouse, kai. Whatakai, raised storehouse. Marie, she's all chilled out and all good. And she's a person of Manaki. That's Whatakai Marie. You'll find her above the door at Tumutumu Whenua. Then you've got Whatu Tāhai. Now, Whatu Tāhai is who we actually take our name from. And Whatu Tāhai marries the grandson of Rongomai. And so you get the grandson of Rongomai marrying the granddaughter of Rongomai. Yeah, they're a very tight family. And so you've got Tiki Wharawhara marries Whatu Tāhai. Ka pai? And then we get, again, so that's why we always, it's probably one of the things we don't talk about very much about Kurahaupo, but they're very, very close to us. Then you've got the third daughter, Muri Whenua, and I really like to rub it into my wife and my daughters over this one. But Muri Whenua, she actually marries Rongo Kako, the son of Tamate Ariki Nui. And there you go. There's another kind of connection, Taki Timu connection coming up. And so Muri Whenua marries Rongo Kako, and they have Tamatea Urehaya. And of course, he's living up in Kaitaia, Tamatea Urehaya, until he does a few things that get up the noses of the few locals. And so him and his boy, Kahungunu, they leave Muri Whenua, they leave Kaitaia, and they head down the road. They end up down in my wife's area, down in Turanga. Ka pai? So the very illustrious whakapapa, this Kurahaupo whakapapa, and much of it actually weaves itself
back into our own Ngāti Whātua whakapapa and narratives. So let's leave that there. Beautiful stories, those stories about whātonga going out and being a part of that regatta, getting blown off course, and of course Granddad Toi going to look for him, but he ends up getting a bit lost and ending up in Aotearoa. So we'll leave that kōrero there for you, and we're just going to now touch upon this new waiata, ko te kahoot tōpuni o Tuperiri. A kahoot tōpuni. The kahoot tōpuni is a dogskin cloak. And there's just a couple of things I want to say. The kahoot tōpuni, if you can imagine, laying your dogskin cloak out on a map of Tāmaki. And the four corners of your dogskin cloak land at, well, one corner lands at Kohimaramara, Mission Bay, far end of Mission Bay. The other end lands at Mutukaroa, Hamlin's Hill, down in Otahuhu. The other corner of the cloak lands at Te Whau, which is Blockhouse Bay Beach. And the other corner lands over by Riverhead. So that there becomes the rohe of Ngāti Whātua in Tāmaki. And each of those corners of the cloak represent one of the major pillars of the mana of Ngāti Whātua. The first pillar is Take Tupuna, that there's your ancient whakapapa lines, and those are all highlighted in that first verse. The second one is Take Raupatu, and those are your rights accorded to you through conquest. The third pillar, or the third corner of the dogskin cloak, is Tuku Whenua, and that there is the ability to give land or to gift land to whoever you like, and only the chief can do that. And the fourth one, most important, corner of that dogskin cloak is ahi kārua. So we're going to run through the waiata. We'll run through, I'd like to run through the whole waiata to give you a sense of it, then we'll come back and hit the first two verses. Ka pai. Ko te kahoot tōpuni o Tuperiri take tūpuna, oho mai rangi ngā, riki ngā iwi ko te wai o, ua kai waka te kahu pōkere ngā kuriranga urue. E take raupatu ko te rangi hinga hinga tahi te iringa o, kiwi waha aki aki waita, heke ko te waka kōrari, te arapu eru ngā puri pure pure. E ko te tuku whenua mai manga whau ki taurarua, moko whiti atu ki o poutu te kana te ringa wherona, api hai te kawa tumu whakarai o Tāmaki e. E ko te ahi kako Tuperiri whakariki, tomo aure whenua taraha waiki e. E ko whatarangi ko urua mo awarua, te paki o rehua, api hai atareta, tinana toko toko, e kore e riro, te kahoot tōpuni o Tuperiri e. Ka pai. Rawe. Here we had a couple of minor little glitches in there. E pai ana. We're going to run through the first two take. Again, these represent the corner. There's four corners of the cloak that hold it down in Tāmaki. And we'll go through the first two corners, that hold down the mana of Ngāti Whātua. Ko te kahoot tōpuni o Tuperiri take tūpuna, oho mai rangi ngā riki ngā iwi ko te wai o, ua kai waka te kahu pōkere ngā kuriranga unue. E take raupatu ko te rangi hinga hinga tahi te iringa o, kiwi waha aki aki waita, heke ko te waka kōrari, te arapu eru ngā kuri pure pure. Ka pai, we're going to run through it 3 more times. Ko te kahoot tōpuni o Tuperiri take tūpuna, oho mai rangi ngā, riki ngā iwi ko te wai o, hua kai waka te kahu pōkere ngā kuriranga unue. E take raupatu ko te rangi hinga hinga tahi te iringa o, kiwi waha aki aki waita, heke ko te waka kōrari, te arapu eru ngā kuri pure pure.
Two more times. Ko te kahuto puni o tuperiri take tūpuna oho mai rangi ngā riki ngā iwi ko te wai o huakai waka te kahupo kere ngā kuriranga unue. E take rau patu ko te rangi hinga hinga tahi te iringa o kiwi waha ki aki Waiata. Eke ko te waka korari te arapu e runga kuri pure pure. Beautiful. Last time, eh? Last time you're going to get a go of this for another whole day and a half. Jump on in. Here we go. Ko te kahuto puni o tuperiri take tūpuna oho mai rangi ngā riki ngā iwi ko te wai o huakai waka te kahupo kere ngā kuriranga unue. E take rau patu ko te rangi hinga hinga tahi te iringa o kiwi waha ki aki Waiata. Heke ko te waka korari te arapu e runga kuriranga unue. Oh, ngā kuri pure pure. Ka pai. Just proves I can't read something and sing at the same time, eh? I better stick to only one thing at a time. Ka pai. Hey, we're going to jump over to, well, do you fellas want to do a kahoots? Well, me whai pā. Yeah. Takai mā whāmaniti. Yeah, let's do a quick kahoots, eh? You know what my nickname is? It's the Lotto Lady, because I talk really fast when I'm doing the kahoots. And now he's given me 12 minutes to do a kahoots with 12 questions. Ko tahi miniti ki ia pātai kia kā kia tātai. Engari, ko te akoranga ki roto. Joe, you know, time management is important. You got plenty of time. Yeah, kinda. Okie dokie. And nei te nama e hoa mā. Okay, ko pau te kotahi miniti already. Kia kaha kia tatai. Alrighty. Ka tau mai. Okay, we're just changing audio. Are you there? Your volume. Kia. Awesome. Ka pai re i te mai tēnā koe piripi here. Angry. Okay. Ingrid switching noses. Tēnā koe sheepy. Dad, it's you. Okay. Ka pai. Yeah, now I'm not reverberating. Ka pai. South side, mangu mangu. Tēnā koe mangu mangu. Ch mako. Ch mako. Right. Getting familiar with these kinds of things. Ngā mihi nui. All right, it's me. No, it's not me. It's you. Southside, Craig. Piripi, kia, shebi. Pūrere hua, ngā mihi nui. Kia ora rā kia koe hoki. All right, let's get right on with it, eh? Pātai tuatahi mo tēnei rangi. Oh, we're wiki te kaumā rima e wha mā. Nice little reminder about how well we're doing. E te whānei. Toi ahurei, wiki. To kaumā rima. We're amazing, e te whānei. All right, pātai tuatahi. Ko wai, kauri hoki mai, i te whakataitai waka. During the waka race, is this even the right one there? Yep. Right. During the waka race, who did not return at that time? Was it Whātonga? Ko toi te huatahi rānei, toi kairako, pōhurihanga, ko wai kari hoki mai, i te wā o te whakataitai waka. Ko pai te wā kia tātai, te nuinga i tika, ngā mihi nui, ko te whakautu e tikana, ko Whātonga, kei te rahi mai ngā taringa, tēnā koutai. Ki te pairia, mangu kei mua i tēnei wā, ko Shebi Tuarua, hiwa i te rangi tua toru, te ngāhere tua wha, it's me, no, it's you, is Tuarima. Ngā mihi nui pātai Tuarua, mo te rangi nei, multi-select, so there's more than one correct answer, which means you'll have to press submit. Nā reira, ko te pātai, haha tō Whātonga i mea kua haere tōna tipuna ki Aotearoa. What did Whātonga mean when he found Toi had gone to New Zealand? What did he mean? What did he do? I mean, right. I noho ia ki reira, he stayed there. I hoki ia ki Aotearoa, he went back to New Zealand. I haere ki te kimi ia Toi, he went to look for Toi. I haere ia ki runga, ia kura haupua. Kia ora. Tēnā koutou, I haere, ha te whakautu, ngā whakautu e tika e toru, ngā mihi nui. Alrighty.
ki te pairia, kei te taumata eke, mangu kei reira tonu, shepi tuarua, te ngāhere tuatoru, hiwa I te rangi, tuawha, perepe, kei te pairia koe, ngā mihi nei. Alrighty, pātai tuatoru mo te rangi nei. Are you eating popcorn? Ko hea te ingoa o te mautere, I tū ai a kura haupo. What is the name of the mautere? What is the name of the island where Kurahaupo stopped? The BP. Ko tā porapora, ko te BP, e wha mā ko rangi tā hua te whakautu e tikana, ngā mihi nui. Alright, ki te pauria, mangu kei mua tonu, hiwa I te rangi tuarua, shepi tuatoru, te ngāhere, tuawha, perepe, tuarima tonu, ngā mihi nui. Alright, ki te pātai tuawha, ko wai te kāpini o Kurahaupo, mai I rangi tā hua, ki Aotearoa, who captained the waka from rangi tā hua to Aotearoa? Was it ko Ruatea, ko te maunga roa, ko Hurihanga, ko Kumara rānei. Ko wai te kapine o Kurahaupo mai I rangi tā hua, the Kumarex, ki Aotearoa, New Zealand. Yeah. Raise the roof I te whānei, kai te katoa I tika, ngā mihi nui. Alright. Ki te podium, mangu, hiwa, shepi, te ngahere, perepe, kārehe nekehanga, ngā mihi nui kia tātou katoa e tākoro ana. Pātai tuarima mo tēnei rā, no hea te ingoa whātua. Where is the name whātua from? Is it from whātua nuku? Is it from whatu tāhai? Is it from whātua rangi? Or is it from e whā ngā atua? Ko te whakautu e tika nei tēnei rangi e huama, ko whatu tāhai. Ka pai, alrighty. Ki te podium, ka rehe rereketanga ngā mihi nui, alrighty, pātai tua ono mo tēnei rā, hea haa whatu tāhai ki a pō hurihanga. What is whatu tāhai to pō hurihanga? Is she his whaia, his mother? Is she his tamahine, his daughter? Is she his tuahine, his sister? Or she his tupuna whaia, his grandmother? I don't think that's whatu tāhai in the photo, Over. Kare no au kia kite te tahi whakahua ana. Tēnā koutou, he tamahine a whatu tāhai. Whatu tāhai is a daughter to pō hurihanga. Ngā mihi nui. Trai te ki te podium. Oh, we have flames going on with hiwa. Mangu kei reira tonu. Oh, kaere he neke hanga ki te podium no reira ka koke whakamua tonu. Pātai tua whitu mo tēnei rangi. Haha te tahi hono o māhuhu ki a Kurahaupo. What is one connection between māhuhu and Kurahaupo? Is it the connection between tiki wharawhara me whatu tāhai, tūperiri me kuraroa, waihekea me haumoi warangi, pokopoko me tangi hangaroa? What is the connection between māhuhu and Kurahaupo? E ko pai te wā, ko tērā hono, ko tērā hononga, huia, hononga te kupu e rapu ana, ko tiki wharawhara ka moe I a whatu tāhai. Te mokopuna o Rongomai, ka moe I te mokopuna, Yeah, yep, mokopuna. I te mokopuna a Rongomai. Rongomai. Yeah. Interesting. My grandmother's mum and them were like that. Yeah, it wasn't that long ago. Alrighty. Kaitohu even. It's not unknown of in the mainland either. Alrighty, we have a movement on the podium. Mangu, kei mua hiwa I te rangi. Ho, whiripi, tuarua, tuatoru, ka pai, shevi tuawha, kia. Angry, snorty nostrils is tuarima. Alright. Pātai tua waru mo tēnei rā, heha a tiki wharawhara ki a Rongomai. Oh, damn. You know, I didn't do these questions. Alrighty. What is the relationship between tiki wharawhara and Rongomai? Whiro, he mokopuna, kikorangi, he tama, kōwhai, he papa, kakariki, he tupuna papa. Hea te hononga. Ka pai, e tahi kari te whakarongo kia huia, wai mari e a huia, he mokopuna e whama, ngā mihi nui. Alright, ki te podium, he nukuhanga. Alright, mangu kei mua tonu, hiwa I te rangi tuarua, perepi tuatoru, te ngāhere tuawha, shepi tuarima, kia koutou. Ka pai, pātai tua iwa mo tēnei wā, e ai ki te maramataka ahia ka tū mai te marama hou. When will we see the next new moon? E hoa mā. Te kau ngā rā kei mua, so in another 10 days, tomorrow, in 4 days, or in 12 days. So readers in 10 days. Oh, we got that, eh? Yeah. Did we all get the hina, eh?
Kaore, kia hua nei. Ko te whakautu e tika ana, kai mārua ngā rā, ka tū mai te marama hou. Ka pai, ngā mihi nui. All right, ki te pairia, kaore he neke hanga, ngā mihi nui. Although, Piripi's, his numbers went up. E ai ki te maramataka haha te rā. According to the maramataka, what day is it today? Ko tēnei te rā kore kore te piri ki Tangaroa, kore kore te whiwhia, kore kore te rāwea, oi ke rā nei. Whiwhia, I thought it was whiwhia me te rāwea. But they use whiwhia and rāwea. Yeah. Kia ora, tēnei rangi, kore kore te whiwhia. I ain't no scientist or anything, but that kind of says to me they go and do anything, but maybe I'm kind of wrong. Oiki was yesterday. Tēnā koe tūwhiriri. Mangu mangu kei mua hiwa I te rangi tua rua, Piripi tua tori with a flame, te ngahere tua wha, south side, tua rima, ngā mihi nui. Alrighty, pātai te kai matahi mo tēnei rā. Oh, I think this is a Waiata one. Right, me shush ahuia. Maybe not. Rima he kona e toi ana. Rua. Ka pai ko pai te wāke a koutou, ko te whakautu e tika ana, ko māhuhu ki te rangi. Ko wai. Whakapirau. Oh, Ko wai I tohua ko whakapirau. Tēnā koutou, all right. And it wasn't anybody on this board. Ngā mihi nui kia koutou e noho tonu ana ki te pairia. Alrighty, pātai te kaumārua mo tēnei rangi. Ko hea te tihi ki Ngāti Whātua tūturu I te Waiata nei. What peak in Ngāti Whātua tūturu is in this Waiata katuau. Kia ora. Kia ora, tēnā. Ki ngā hiwi kaitara wera, kai o takanini, ngā mihi nui. Alrighty. Ki te pairia, Southside, ko tua whā, te ngahere ko tua rima, mangu tua tahi hiwa I te rangi tua rua, Piripi tua toru. Ka pai. Pātai whakamutinga mo tēnei rangi, kia kā kia koutou. Ko hea te puna wai I te Waiata nei. What is the watering hole? Speed is like everything. Tēnā koutou. O te ipupa kore kei te tika. That is the watering hole in this Waiata. Nō reira, ko wai, kei hea, e hoa mā, tua toru mo tēnei rangi. Ko Piripi, mai te pakipake, tua rua hiwa I te rangi, tua tahi, ko waira, ko mangu, alrighty. We're going to come out of here and we're going to paki ngā rātou I toa I te rangi nei. Homai te paki kia Piripi, nāna I tua toru. Tua rua, ko waiahiwa I te rangi. Kāre ko Piripi I tua. Kia ora, ko wai ki mai. Oh, ko Marian. Ngā mihi nui, kia koe e Marian I tua rua mai. Ngā mihi nui. Tua tahi mo tēnei rā, ko mangu, ko waia mangu. Taiko. Ko taiko! Yeah! Ngā mihi nui e taiko. Mama. Koutou katoa. From Piripi to everyone, G, you should have won. G did win. Mama, ko au. Oh, ko Piripi koe. Oh. So these ones that kind of keep coming on, catching on to Gina's really bad habits by calling themselves other people's names in the game. So there was me thinking, oh, too much Piripi, kei te eke koe. Oh. My son's now caught on to these little games. Nō reira, kua rua karaka I tēnei wā, ngā mihi nui kia koutou, hei te rāmere e te iwi apawo. Ko wari, hoki mai ki te tūpurunga, kei runga I te pukamata I ngā hono, haha no, ko wari, Dr. Jeff, hei ngā taite, karakia, ia te poa, I'm not saying it because it sounds right, but haere mai, peka mai.
Ai, otherwise see you guys on Friday. Ka Ngā kite. mihi nui.